Nou ja, nou weet ons dat Donald Trump praat vrede, hy wil vrede hê, maar ons sien dat hierdie warmongering, hierdie oorlogsopstokery nog steeds voortgaan vanaf Lindsey Graham se kant af. En hy kom dan ook en dan sê hy dat dit baie belangrik is dat daar nou teen Iran opgetree moet word. As ons nou gaan kyk, dan kan julle lees daar US Senator of US Republican Senator Lindsey Graham, included in the Russia's list of terrorists and extremists, claims that Iran has sufficient amount of weapons-grade uranium to make 6 nuclear bombs. They have enough high-quality uranium and rich uranium to make 6 bombs, he told Fox News in an interview. They will use it. Iran is very close to assembling 6 nuclear bombs. They will kill Israel. They come after us. Maar hy het natuurlijk geen bewyse gelewer vir dit wat hy dan nou geclaim het nie. So,